din irugi nga iba sa papagayam na itilagip tinapalabas ng pagayam tayo nga Vanessa itilawag sila sa gudahin nga ruti surat. Dear Manong Nemy, ada na ginigundaway Manong Nemy nga kasurun tay unay di kita nakanak tay isudakit din timang diktar iti pagayatan di kita anak nang runa iti puso tadalat ta Manong Nemy di kita nakanak ng biyangan da ti puso ti anak da sa dakit ibaga nga awan kano tinaganak nga mangisagmak ti bukod na nga anak dakit ka dilaeng naganak ti matungpal awang ka di ti waya-waya Manong Nemy ti anak nagdesisyon no anya ti kayat na uno anya ti kayat uno mandar diktar ti puso na agnanayon ka di nga ti anak ket adda iti babaen ken akob sukog iti naganna kas dumangarot Manong Nemy nga rugyak ti aglagip ti napalabas. Idi ubingak pa'y Manong Nemy amok nga nakadungdungo dagitian naganak kaniyak. Tadwa kam lang agkapsat siyak kastamaten kini Manong June. Inauna ni Manong June kan siyak ti inaudi. No kasta Manong Nemy ng kami di agpaspasyal. Dagiti naganak siyempre tagpili no sa dinuting kang pagpasyaran. Ngayon ka mag-shopping Manong Nemy dagiti naganak kanyak timang pili noan niya iti para kanyak. Ure ko lang Manong Nemy nga ala anak agpili kan anya kayat mo detoy kayat mo kadi detoy uno na ijay. Awang pa tinapuutak Manong Nemy nga pa bagada na kasta. No dikit nag-shopping kami, daytoy, ti para ka na ito napintas nga anak ko nga babae. Daytoy, ti may bagay kayong kuha na. Daytoy. O, saan ka na anak? Uwin mami, uwin kaya ko. O, adakad nga rin pili ni maming mo, nga saan mo kaya? Ipod grade 1 aging ka naggraduara kon iti high school Manong Nemy. Adamat idin ni Manong June iti college. Iti kurso ng engineering tadayta ti imbaga uno pili da papaki ni mama. Inagbasa akon ti college Manong Nemy tinamnamak idi kat saludsuden ta kanyak no anya ti kayat kong kurso. Kaya dapod nuna, idiadak pa lang ti high school, imbagadan. Noan niya ti kayat nga adalek to, no, iturpos ko. Business administration. Kapata nalaing ka anak para iti dayta nga kurso. Kurun ko nada. Tasya ganto, iti mang sukat kada kami kinidanim nga mang manage iti negosyo tayo. Idin to Manong Nemy Manong June tinang pili ti kurso na basta idi ibaganan kat kahit ko tagbaling nga engineer ko na idin to tasyak Manong Nemy ahumat ngamin idi ti mapanunot ko noan niya ti kahit ko nga kurso iso nga idi ibaga dadadi kini mami nga business administration iti alaik sa anak mat nga napagkadgad taure ko na noan da ibagak awan di sabali ang matungpal no saan nga dagiti nakanak kanya. Manong Nemy mangmangig ko di nga bagbagada kini Manong June nga sampay lang makinubnubya. Amangang kano no makinubya kita makasikog agasawa nga di na oras kat di na matungpal iti kayat da nga kurso na. Wano kayat naman nga kurso na. Nanawro kanyak Manong Nemy nga siyak nga babae. Dahil tauna yung impasagapsip na kanya.
Saan ko ka no tultuladen, dumanta nga babae, Manong Nemy, nga ubing dapay, kat gumarampang dan. Kasi tinaminsan, Manong Nemy, nga panagkuyog mi, kini mami, nga napanitimol, idi mapang kaming gumatang ka iti aromatic para iti panagbasa. Kasi di dati, Manong, isumanan ti agpili. Daytoy, ti para keng kanak, daytoy ti may bagay keng ka, daytoy. Urong-rahik madlaki di, ti baga na kung magpili ka na nak, no anak kayat mo, no anak kurusan na adam. Saan ka di akasta, Manong Nemy, ti rumbeng ko ma? Panagpili, ti arwaten, uno da dumapay, nga para keng ka. Saan ka di nga sika kumamit lang tagpili? Apeng nga digdagan na keng ka. Apeng nga isudak desisyon. Uno, gapo nga ta? Ta saan nga siya mo na ngamin nga mangibaga? Mami, dahito ti kahit ko. Mami, dahito ti kahit ko. Mami, kahit ko dahito. Nalaing akbet nga sumao, Manong Nemy, ngim no kasta, nga may panggapan iti panagdesisyon no anya iti para kanyak. Kaya no anya taramidek. Saan ka gununi? Gabo nga tata naruwama kon, nga awan ti sabaling agdesisyon, iti para kanyak no saan nga ni mami, wano ni daddy. Ito kasta, Manong Nemy, nagpa-share kami, shopping kami, doa kam lang kini mami, kat no makakita ka na kita teenagers, nga babae ken lalaki, nagkikinibinda, agkaagbay da. Kita mo labi ito nga karampang nga babae ka na lalaki. Ala ni mami, tilad na nga madmadlaw na. Oh, no siya tinaganak ka na kita nga babae, di kita nga lalaki. Sus, ay pungut-pungut kada tumpatumpay kita. Ala ni mami, ano ko magpakibiyangan nyo ka na kuwada. Ti ko na, no siya kuma, ti ina. Sus, kinaman na di nga babae. Isupit sumikat, isupit ay sus apo, mangyasadag ti bagina iti na nga lalaki. Mami, siguro kat talaga nga kasat kayat da. Kat siya kayat mo tikas jay, imupupingan ka, nga ada kalamlambing mon kada. Iso nga na ito may bagakeng ka ha, Vanessa. Klik-klik ang naging lalaki. Saan ka pa ila makinublong sa mga ibaba, ti pa nagkita naging lalaki keng ka. Ha? Talaga mo na kasta mami. Ano yung problema yung oya? Kahit uray no sikat ang desisyon. Kahit numamon mi, nagalot ka. Uwin mami, awan pagdanagan nyo. Agbalinak anong singpet nga anak yo. Lagnagipin nyo na ita. Hindi ba nagbasa ka ron di college, Manong Nemy, gabot na pintasak met, saan ko maliklikan nga ado na ito ang tuyos kanyak o masadag nga lalaki, ngam kang kanayo nga nakalaglagi, na may palpalagip kanyak, Manong Nemy, na kitibilin, kaya desisyon, na kinakanak kanyak ng runa kini mami, no may panggap iti dahito nga banag. Naging ka, Manong Nemy, nga siyempre, nulikliklik man na kiti babae, ay lalaki ko na kuma. Saan ko maliklikan da kiti babae. Sud ka po na, Manong Nemy, nga nada na kiti best friend, nga iso daytoy ni Cora. Di makadakis, iti mamamok ni Cora, at daanan iti kaya na yan. Kahit no kukuyog kami, umapapalak ka na kuwala. No maminsan, Manong Nemy, kadagbabawiak no apay. Nga ni Cora tinagbaling nga nasingad nga gayem ko. Ta mabaling kumat agpili ti sa bali, mabaling kumat nga liklikan ng tsaka mo. Tsaka mo talagang tsak mawatan. Saan ka di nga rubing unay nga dama ko na nga best friend o na sige nagayem tutunggal may isa. Narigat tagbay may isa. Nakadadudag na tao ka eskwelaam, magkita nga pada mo estudyante, may sakakit din nga magna, uno magmagna, uno may sakakit din nga review. Sa gadirobing nga damat katuwam, kasasarita, uno katulungan, no kasta nga da problema. Nitalayang
Tanukas pagarigan ta, iyam amok to ni Kura sa jabalay nga iso ti best friend ko. Baka ko to ni mami nga, ay, saan nga mabaling nga sa katagpili o sino nagbalik best friend mo? Masapol nga ta kami nga naganak tagpili no sa sino trumpeng nagbalin nga nasigin kapagayam mo. Hamad nga nga mabalin Manong. Ta saan kami met nga nagkuyog kini mami, idi ta mamamok ni Kura tapno ibagana ko ma nga dinakayat ni Kura nga bay best friend ko. Uno saan kita iso ko matimay dito eskwela ket kimita kada iti padak ni estudyante sa ibaga. Ay daytoy anak, Vanessa anak, iso ti kasinigad mo, iso tagbalin nga best friend mo, ha? Ta iso ti pili mi kini daddy. Sabat nga nga mabay na kasta Manong. Ito kasta nga kuyog kami kaniya Kura nga best friend ko at dalatamat ni Lito nga boyfriend na. Numapang kami merienda Manong Nemy balinak nga chapi ronda. Kada umapapalak no asta Manong Nemy nga sinsinubo da. Umapapalak no asta nga agkibinda. Umapapalak Manong Nemy no asta nga akbayen ni Lito ni Kura. Umapapalak no asta nga madlaw ko nga agker karinyuda. Naginggang iti ba nagsarita mi kini Kura? Oh, Vanessa. Masapul man nga the boyfriend mo. Tapos nagkastakit at the partner mo, nagkukuyog tayo kadalito nga sweetheart ko. Istrikto na kiti parents ko, Kora. Anya? When, inistorya kini Kura Manong Nemy, nga jak pa napadasan tinagpili, hindi para kanyak. Iso na lang, nga siyak tinagpili nga iso ti best friend ko. Ngayon bagak, kini Kora nga nung maamuan da mami kini daddy nga kas kini Kora ti best friend ko. Baka kid din o paritan dak, baka kid din yung bagada nga adaywak ni Kora patpatsim di kita nga parents mo. Abay, saan ka ding rumbeng unay nga tungpalin? Dagiti anak, tibilin o desisyon dagiti naganak tawan ti naganak nga mangyayasagmak tibukod da nga anak sang kanikasta? No? Madi masapul nga daw ayawayam. Masapul nga noan niya man ti kayat mo aramin dem. Nung aron sumupiat na gitinagan ka kita at nakarbangan di may isa nga anak nga sumupiat iti anyaman nga baga na gitinagan ka saan ka nga paadipan ka nakuwada napi kumamit anubing ka pa balasang kan nanakam kan adaan kan di waya-waya ngam ko nada kanya nga orahan yan to kanun ti kayat kong desisyon no makapaggraduarak patsyem nung kasta klase da kita naganak ken ka Vanessa pupuutem ti kunak sigurado laki di nga isudan to peti mang pilit at balin ng asawam no maminsan Manong Nemy kat agrab rebelde tirik na uwan ngamet kami ngagpeso kas laki ni Manong June at damat girlfriend nan tayo din nag-birthday tinaudi Manong June Manong Nemy inyam amuna ni ate Sylvia nga kay nayat na kadawang mo't pulos ti panang supring dagiti naganak kanya ken kuana tsak sa line ti pagbalik tsak sa line ti istriktuan da madi kun kunak Manong Nemy adda dagiti gundahoy nga greb-rebelde nagkaroon na lang arudan iti panagkukuyog mi manen Manong Nemy kadak Kura kenilito imatandar kami Manong Nemy iti party pangal daw lunch nga party iso nga sana kung nga naskan pa nga nagpakada ka na papa o daddy kini mami idag umatandar kami iti dayta nga party Manong Nemy idi nagkuyog dagiti dua dali lito keni Kura nga mapankano iti CR si Marno Akmet hindi pagamam ta sumray ka kiti CR dagiti babae Manong Nemy nakitak dito dagiti dua nga aging inarakop dang agbimbinisito nakakaslamat lang na ilang saak iti nagtaktirak
Kit buy-buyaeg no kasano iti kinarugso di kiti duwa Manong Nemy. Nang runan lang arudan kat kastaon iti panagasog ni Cora nga best friend ko. Idita, oh my God, umapapalak. Ayun na. Kaya't kumantin ni Maadan iti boyfriend. Kaya't kumantin iti makapadas nga makilambing, makilailo, makiromanse di may sa lalaki. Kaya't kumantin. Naamuan ni Cora Manong Nemy nga nabuyak tinaramid da kinilito. Kaya't anang ti marikrik nam. What? Oh, imposible friend. Wapala ka niya. Apay kas jalain yan. Di kinapakot yun. At no mabaling ko maakit. Ano da ko mawayami tayo. Napangkam ko manin. Yung sa nga bale. Inton bakasyon. Nagtulag kami. Mapangkam to date. Sorry ha. To saan da kantong itugot. Okay lang. Baka no, umapal ka nga talaga nitugot da ka. Nakamimat ngamin nang raw na kinilito. Nakarurukso. Nakalalaing. Masaludsod ko man, Cora. Virgin ka pa eh? Hanin. Kat nagbayad siya. Amula ko mo. Nakasalat namayat na. Nada kami din iti Porcher College, Manong Nemy, nagraduar man ni Manong June, kanadang trabaho na. Kaya nagtuloy Manong Nemy ti relasyon da kay ni Ate Sylvia. Idi, tasang ko makita Manong Nemy ni Cora. Na parang nangatan ti Loka. Inaalat ti cellphone ko kaya tinawagak. Sinong batan na? Oh, abay ngawang ka. Handak to balay. Ano to, pape, masakit ka? Mat man pagbagi, kapigsak eh. Kapigsam? Kapigsak nga aginaw. Anya? Masikog ka? Naliwayak namin tinagtumaro. Kadeta. Diyan ka mo taramidek. Friend na taramidek. Kas gayem ko advisean na. Sino ko matiyan mo kayo bagangarod kang gaita? Gadi bagang akin nilito. Amunan. Kaya't nagpukaw mati na kaslaso. Ana? Binaybayan ako nilito. Imang sakitin na uneg manong. Dahil tati maalalam. Kunak kuma Manong Nemy him jak bat among ibaga. Hello? Ket naamon ka ng negative parents mo? Amudan. Ket? Gusto ti pa ng pungot-pungot kanyak ni mama. Tinong patong panak mat ni papa. Nga noawan ni mama, nga nanganawa mat laking kuhanan tsak lamon. Sa nga balik ko mano saan na kami naibayan ni Lito. Samad gayam nga napudot panagayat na diyang Lito. Itataka sa pulak. Awan ni Suna. Ita ko man tarumpeng at tungpalan na dagiti karina kanyak. Ala agad urahim baka agpakitan tumatlaking kanilito. Baka ni kasar na kan tumatlang. Alala, friend. Ano sa man? So dahil tatigasat mo. Magbababawi ak no api nga nagbalina ka na ruso. Napiabi kayang ka, Vanessa. Tawan din nagbaling nga problema. Alagagang hilata, friend. Ikat ay may saka magkikarkararag. Nasabi ko tasang ka ang ganak abalasang. Sabi ko tekasat na kan dumit lang ni Lito. Manong Nemy adamat ka di pagpintasan na tasang ko nga tinulad ni gayem ko nga Cora. No pa adoy di Manong Nemy talaga tagar-arim kanya kad kasla kayat kumeten nga damay sa kadakwada nga aklunek tapno
Mamadasak maten ti mapadpadasan ti best friend ko. Ngim awamat ti marik pakariknak ti ayat kadag iti agar-arem kanya. Aging ka nga nagradwarak Manong Nemy kadyangkon nga nakitkita pa ni Kura. Natawagag tibang tawagag kang kuha na idi nga numero na unattended maten Manong. Kumusta nga tamat na dyan ang gayem ko? Agkita kam tupay nga ta. Aging ka Manong Nemy nga nagtrabaho akon iti negosyo dadadi ka ni mami. Dito'y ko Manong Nemy nga namamo ti may kaduwa nga best friend ko. Empleyado Manong Nemy di ko negosyo mi. Ma'am, Lucy, dito'y natin paisagana yung dagiti paisagana yung nga listahan na kiti nasikin nga ma-order. Okay. Thank you, yes, ma'am. Lucy. Yes, ma'am. Ito no, malem. Sak may gagawid ka. Agkuyog tando. Papananta, ma'am. Sina ka nahuwagan ti, ma'am. Nagpaspasyar. Pakuyog uktukin ka. Oo, sige, ma'am. Ngayon saan nga pa sa trabaho, ma? Kasbay sa gagayyem. Alam mo, may karkariak ka din nga gayem, taking kukote, negosyo ka pagtrabaho. Si Kamat, kahit kakalt ka gayem. Okay, ma'am. Dakilo na pakadayawak, no? May kariak ka kas gayem mo, ma'am. Vanessa ko nung ngaro din, Nagsakak Manong Nemy no kasasarita ka ni Lucy. Tapat nagriknak Manong Nemy kata saan nga plastik. Ado kami Manong Nemy ni kini masasarakak no ko nga ako namlan no nasyada no si sasaong ka ngem no nakalikoden kat kasi natay mapilpitit laeng nga agbaling nga nasyat kan ka. So nga ni Lucy Manong Nemy iso tinang ibaga kaligiti nagbalin met ng experience ko kabayatan ti panagdakkel ko. Ay? Nagpadpado na gaya, ma'am. Ay, ste. Vanessa, ano tikin mo sa nakurapay kam laeng. Ingkarkarigatak laeng ti nagbaling eskalar tapno makapagradwarak. Kakasi ka kumarkaramot da tatang kininanang tapno mapagbasa da. Kaya't siyempre, dahil talauna tinggal kalikagom da. Nasa anak pa lamang kinubnubyo. Nagtungpalak mo da. Dako nada nga awan naganak nga mangisagmak iti bukod da nga anak. Gusto. Kaya gusto, di ba? Amom, no, adan ton lalaki ang pakarikdak iti ayat. Kayat ko, nga saan nga pakibiyangan dadati ka ni mami, ti desisyon ko. Naging ka Manong Nemy nga nakita mi ni Kura nga aday uba ng ubing kanada pa'y kibinin na. Uy, Kura, kumusta friend? Vanessa? Yeah. Iso ni Lucy, empleyada ng best friend ko. Ay Lucy, best friend ko idi at dakam ti college. Kan best friend ko pala itata nagkita kami manin. Ala, dua, anak mo di gito'y? Bale, adain inaw na. Talo di kita anak ko. Ket, dakimit laki ni Lito? Saan? Ana? Ket mo di inaunang anak mo putot ni Lito. Saka, nag-asawa, putot na nagitidwa. Awanti, asawa ka na kwada. Kaya't mo nga sawat, di kita talong anak mo, Kura, puro inauna. Uwen, nasudigasat ko nagbaling nga mga tanggan ti ulok, diyak amo tagpili. Saan nga kaya't di kita naganak kanyak, impilit ko. Iso nga na ito, ititungpal ko.
asyanak kay ni Cora. Kinampudno na Manong Nemy. Naamuak nga marigrigatan da. Tagabuti kas jay nga inaramid ni Cora Manong Nemy ket awan ti suporta dagidaganak ken kuana. Pinapatpatak ti kwarta na Manong. Friend, ano na ito'y? Para ka kita anak mo. O mano pa nga anak nga inauna. Diba kayat mo? Marbarang makapatangak ton ko nak nga rod. Di ka marigatan. Marigatan nak nga talaga. Nga mamong happy akmet. Tapay. Siyempre, dalon na kita anak ko. Nasisingpat naman. Makaiayo da. Iso na lang ta. Agsabsabol dati ama. Ala, idaw dawat ko, Cora. Nasabi ko nga, tati, may kaupaton nga lalaki di biyag mo. Ket itong palnaka, sabi ko matanaragsak to ti bangunang mapamilya. Aging ka Manong Nemy nga na mamukon ti lalaki nga na magpitik ti pusok. Iso daytoy Manong Nemy ni Ronnie. Nagkuyok kami di Manong Nemy kini Lucy, best friend ko kinimpleyado kay matandar ti komperensya. Ada pa kay naigan na Manong Nemy ti negosyo mi. Dito nga nagsabat dagiti matami. Umas asadag. Saan na nga ibawing ti matang nasaklata ti perperengan na. Oh my God! Daytoy ka din ti lalaki nga naikari. Hindi pa nagamamumi kat nagraip dagiti dakulap mi Manong Nemy. Adadan ti panagkalibag tong panaglagto-lagto ti puso. Iso daytoy yan. Naggwapo. Makatikel ti isam na. Nagmayat nga dinggan ti buses na kaslamay sa nga DJ Manong Nemy. Nga no mangig ko ti balikas wano buses na kasla subok nor iti kaunga ket apro-aprosan na ti puso. Inaalan na ti cellphone number ko, Facebook account ko, ket data mantin Manong Nemy, pasara ag video call kami ti rabi. Aging ka Manong Nemy nga nadlaw ni Mami. Na isang sangayan, dito blooming pumimpintas lata nga babae nga anak ko. Ana, ag-asawan ton ni Manong mo. Ket sumarunwa kan tumaten after 1 or 2 years. Awan pa boyfriend mo. Mami, adan di ba? Awan pa mami nga madan na kailabam. Anak, sakbay nga aklunem. Masabol nga amum nga muna ka na kami kinidadim. Tape mami. Tapno, tulungan ta ka. Nga magkilatis, nurumbeng uno saan. Rumbeng ka di, Mami? Rumbeng ka di nga pakibiyangan niya ti pusok. Rumbeng ka di nga nakahidag pili. Hindi para kanya. No may pagbaling asawa. Mami, laglagi pa niyo. Amin. Kit da kayo tinagpili. Arwate, kanda dumapay. Kurso, ngendraduar ko, kanda dumapay. Ngimitata. Agayatak batin mami agad. Please. Siya ka di magtinatag pili. Vanessa. Please mami. Di yung pakibiyangan ng tipusok. Siya ka magtinatag pili. Please. Apay kas talayan hindi pa nagpagpakasin. Umot pa tinapasama ka. Imbagaglagan ka nga sakbay nga aklunem deta nga lalaki nga nakainlabam among kada kami kinidadim deta lang. Di mo kadi kayat ti matulungan? Di mo kadi kayat nga da kami kadong nagdesisyon? Di mo kading kayat nga makibiyang kami kinidadim? Mami, alakit no di mo kayat at dalatakan ka. Sorry mami. Sorry na daman na ibagak na saan nyo kaya. Sorry. Uwain Manong Nemy nagsusuri ak na inararakop ko ni Mami. Okay lang anak. Kan nagsangit ak. Awan turumbing nga kasangit mo. Kung amin
Mami, nadlaw nga diyak na pupuotan ng medyo anya, naingatok sakit di boses ko. Saan? Nainisis mo lang. Dinipendaram na dagos ti bagim. Abe anak, ada ka di guram kada kami kay ni dadim? Amon mami, dagiti pa nagdesisyon mi idi nga para ken ka. Idi pa nagpili mi para ken ka. Kinaguram ka di? Mami yan. No anday bagami ken ka nga ramide mo no pili mi no para ken ka. Di ka mat kami nagreklamo, di ka mat nagkedked. Saan, kayat deta, dito kayat ko. Di ka mat naguni. Dito ta ni manong mo, kita, no, da ibagami, kita, supyata na mat, maawatan mi mat, isumat sa matungpal, ng saan nga ta kami. Sorry, anak. No, para kang gakit nagbaling nga stricto kami. Okay lang, mami, okay lang. Sige. No di mo kayat ngayam amo, diyak balinto nga boyfriend mo, sakbay nga aklunem, adalatakin ka. Ha? Bayan yung mami, inton birthday ko. Awisak to ni Rolly ka, nga umatindar. Kaya yam amok to ka na kayo. Ngayam, inaklon mo kanin. Hambay mami. Anda kayo ito tagdesisyon. No, saan nga da kami tagdesisyon? Si kamit laing. Tamo, no anda ko mapanagprotestam idi. Kat hamat nga da kami ti matungpal kat. Kat gabo tawan ti panagkadkad mo. Kat agyaman kami ata. Dadya kayat mi, kat kayat mo maten. Ata saan ka mat nga reklamo? Mami, ustunan. Okay, maawatak mami. Okay. Mamam to nga rod ni Rolly nga magbagan. Niya maamok nga rod Manong Nemy kada daddy ka ni mami ni Rolly. Daddy, mami ni Rolly. ti boyfriend mo? Ahan ko pa yung aklon, daddy. Mami. Oh, ano pala tururayam? Aklon na mon. Mami mo. Agyaman na kayo, sir, ma'am. No, maikarkarian. Awan di sa baling ang desisyon no saan medlati anak mi iho. Siyempre, no asin no, iti talaga parak na ti ayat. Kanam naman na nga sa among baybayan ni Suna, sa among pagsangitan lang. Tilay daw-dawat mi iho. Numampay patyan mi. Nga nasingped ka, napudno ka. Samon to kumabaybayan, ti kakaiso na nga babae nga anak mi. Kaya't nga sawen Manong Nemy saan nga si Mupiat, da papa, da daddy, kani mami. Ore ni Manong June, Manong Nemy. Pabor, kani Rolly Manong. Nagbalin na pagid nga nagbarkada, Manong Nemy. Bayaw pa yun ti awag ditong galmay sa kanakwada. Aging kang nag-asawa ni Manong June kat kalbasan laing ti may nga tawen na da kami maten Manong Nemy kini Rolly tinagkalaysa. Nakaragragsak kami kat ni Lucy tinagbalin Manong Nemy nga maid of honor ko. Kat gapo taadan bukod nga balay ni Kuya June kan ti asawa na Manong Nemy. Itidan na da papa wano daddy kani mami nagdan na kami dito'y kami nga nagnaan Manong Nemy kani Rolly nga nadan kami Manong Nemy talo nga na nagasamong mata ni Lucy Manong Nemy kat syempre naragsak man ti pamilya na kaya nagtuloy nga nagtrabaho ni Lucy itinegosyo mi nga itahan ka talaga nga siya kung timang manmanage gabota agin inanan nagretiron da dati kini mami kani sudan iti kangrunan nga mga mangguyog mga asikaso karigitalo nga pukuda nga agbasbasadan iti elementarya ken higher grade iti ta makitak Manong Nemy ni Cora Vanessa. Yeah. Kano din na o di pa nakakita kang kayo di? Nabayagan, di ba? Nabayagan,
Ada, ada asawa mo. Nadan. Inamuntan na ko. Maunayin. Isumit lagi makasuti langam. Nakaluslos yan ka. Anya, kat din aya dati ex-friend ko. Dila mabaling ikatim GX. Dila mabaling itultuloy mo. Ngagbali na ka na singit kang ka. Ha? Vanessa? Okay. Iba kang problema. Oh my God. Yan tangkit adamat ang hanag ba't ako mangganat. Oh my God. Pagsaritatan ti amin. Nutoy. Tagmerienda. Mabayin na makikuyog kang ka. Ala, ano may kakidin? Namuhak Manong Nemy nga may sa kanulay nga makipaspasada ti asawa na. At kanong bukod ng balay. Kat dagiti naganak ken ni Cora Manong Nemy intultuloy dan ti kaawan ti suportar da iti anak da. Nagpaidam mo ni kiti parents mo. Basol ko ngamin eh. Nagbalinak nga natuso. Natanggan ti ulok nga anak. Sana ka dimngeg ka nakuhadak. Bukod ko ng desisyon inararamid ken tinongtongpal ko. Ala, tulungan ka. tulungan kayo. Magipaspasada pa ilaing ko nam ti asawam. Anapit sa baling nga trabaho na. No driver isuna. Di saan lang ang tricycle drive, saan lang ang tricycle timan manikon na. Haan. Kete, no kayat mo. Pag-apply miso na nga like nga business driver ko. Nangatot sweldo kitad ko. Ketsi ka, ayusin mo lang tabagim. Nag-redwar ka? Haan, saan ko nga na-redwar? Saan ko na ituloy din na nagbasa? Nagsayang. Hanga bale, o rin no undergraduate ka, alain ka ti opisina. Nga, siyempre, o rin no messenger, mensahera, basta agtrabaho ko ti opisina. Nakasaysayat ka, Vanessa. Kaya sino ko mga ortimang tulong kang ka, no sanga siya. Iso nga, tulungan ka, tulungak ti pamilya. Kaya't kasta nga rin tinapasamak Manong Nemy, gayem kumanan siyempre ni Cora. Kastamatan ka ni Lucy. Inisuda Manong Nemy ti kang runaan nga makadkaduak no kasta nga rumwar kami agrama matan di pamilyana, pamilyada Manong. Kadam kadlang Manong nagbali nagtultuloy nga singed dagiti duwa nga BFF ko Manong Nemy. Nagananamat ibang sakbayan dagiti anak ko Manong Nemy ket makunag nga daytoy panagasawa mi panagpamilya mi kini Rolly ket makunangan impalikyan. Dito karon ti pagkasalita kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa ket sabi ko tadamat na ibatik nga adal liliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dibngeg ken nagbuya. More power to your program. Tingar dagyaman nga pagayam mo Vanessa Itilawag City. Thank you king ka Vanessa, tingka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti amin nga nagdengag ka nagbuya. Kada to hindi pagayam yun ni Manong yun Nemy Ruiz. Mangibat-bati akong tinembag oras kada kaya amin nga sa kapada. Babay na po.